Tēnā koutou katoa e hoa mā. I pēhe tō mutunga wiki. I pai. I awe some. Ka pai. Hey, this clip's going to be a bit different. I've stumbled across this paragraph on Tā āpirana ngata. Sir āpirana ngata. Now, we've covered some cool sentence structures to date, but in this clip, what I wanted to do is read it twice through, and the first time, I think we're going to be really surprised at what kupu and what sentence structures we pick up on. We've covered a few of them, they're in here. For example, mārena. I knew I'd heard that word a few times, but by looking it up in the dictionary, it's now cemented as married, and now I understand that sentence. So, I'd encourage you, when I read it through the first time, te reo Māori being spoken about Tā āpirana ngata, to even go as far as closing your eyes and just listening, cutting out all distractions. And then the second time I read it through, there's going to be words, kupu, along the bottom, and you can either read along with me, or you can mute if you find my voice distracting, and you can read it yourself as the words scroll along. That way we're covering listening, and we're covering the reading, the visual side of things. So hopefully I do this justice e hoa mā. Get rid of your distractions, and let's see what words, kupu, and sentence structures we can pick up on. Alrighty. Tā āpirana ngata. I whānau mai a āpirana ngata I te tau 1874 I te Araroa. Nō Ngāti Porou ia. Ko Paratene ngata tōnā pāpa, ko Katerina tōnā whaia. I haere ia ki te kura o te aute, ā, ka haere ia ki te whare wānanga o Waitaha I o Tautahi. Nō te tau 1893, I rero I a ia te tohu paitahi, BA. Ko ia te Māori tuatahi I oti I a ia he tohu mā tauranga I tētahi whare wānanga I Aotearoa nei. I te tau 1895 I mārena raiwa ko arihia tāmati. Nō Ngāti Porou hoki ia. Te kaumatahi a raiwa tamariki. Toko ono ngā kōtero, toko rima ngā tama. Ka hoki raiwa ki Waio Matatini. Ka huri ia ki te āwhina I te iwi Māori. Ko te rangi hiroa, Sir Peter Buck, te tino hoa o āpirana. He maha ngā reta nā raiwa I tuhi I te wāroa e noho ana a te rangi hiroa I Hawaii. I mate a āpirana I te tau 1950. Alrighty, how was that? Did you pick up on a few kupu? A few sentence structures? I hope so, because even if it's just one or two, that's something to be proud of. Alrighty, either mute my voice or read along with me, but check out the kupu below. Tā āpirana ngata. I whānau mai a āpirana ngata I te tau 1874 I te Araroa. Nō Ngāti Porou ia. Ko Paratene ngata tōnā pāpa, ko Katerina tōnā whaia. I haere ia ki te kura o te aute, ā, ka haere ia ki te whare wānanga o Waitaha I o Tautahi. Nō te tau 1893, I rero I a ia te tohu paitahi, it's a BA. Ko ia te Māori tuatahi I oti I a ia he tohu mā tauranga I tētahi whare wānanga I Aotearoa nei. I te tau 1895, I mārena raiwa ko arihia tāmati. Nō Ngāti Porou hoki ia. Te kaumatahi a raiwa tamariki. Toko ono ngā kōtero, toko rima ngā tama. Au we. Ka hoki raiwa ki Waio Matatini. Ka huri ia ki te āwhina I te iwi Māori.
Ko te rangi hiroa, Sir Peter Buck, te tino hoa o āpirana. He maha ngā reta, nā raua I tuhi I te wāroa e noho ana a te rangi hiroa I Hawaii. I mate a āpirana I te tau 1950. Alrighty, that's all I wanted to cover in this clip e hoa mā. Feel free to go back on that, and I've also written it out in the description below. If there's any words that you don't understand, I haven't put a translation, just simply go to the dictionary and it's going to cement better. Ka rawe, ai, enjoy the sun, kia pai tō rā, kia pai tō ahi ahi, hei kōnā.